bismillah أو يأخذهم inta kan alla magriga في تقلبهم illa kitendi ngora doru ngorondoru nanto gunne nyugodi فما هم ati annatu aywa alla faren dabari burndanu manya igo alla kanyana de أو يأخذهم min takan alla ne riga على nagasi illiga mogo فإن ربك an kamanga mogo en tunkanyeni awado hinnana nyeni أولم يروا an gilliyo gille ho bakanga an pajo hadu an tasor nan sagondi inta kan na kengure aha ken kawnyana alla kana girdo ko en batte wakati kebe ho on tasor anga tanga bote teke bote o ngini anga tango jalli ni hoy angora yere kendi anga na himberiga a qosina tanga aso kenne ho on tasor kiyeni alla ko nelliga tin nagasi nga o tasu ho baka hinsu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ko teyna to awa mimbaringa awo se endo islamin bate atri ndenkinye ati ayen go qur'an andi alla wo akonni alla faran konnunda aganta kanna kewre awa kon digame ken nondi yalli intakanna alla ni riga ala takhawufin nyaga tirni ni takhawufun ki awrin mani isukuru kersen goyino huzeli qabla nyen kenga ati umaru keni oku ya huzeli qannini takhawufu kay التنقص أكو مانا أكو عندكو قنني تخوف أورين يا النغسي نغسي أورين كني أتيم ما برا غيالي وأنا جامني أم بيجرا كيبي وتاقا قنني الله يسوعين يقول كوني أرابون يقول كتونغو كنتو نانتي كني سيدنا أتينغاتو أتي أكو سوغانا يقول نو بنو هزيلي أكو كوني يقول من مغان كتو atati nyugo meke magan kutondi ati nyugo krire an nagasi ndi nyugo meke jingo be kantengani koy mogo be sompandi solenga huren tatten nagasi ni mogo be mahallu shahidi takhawwafa ar-rahlu kama takhawwafa in mahallu shahidi تخوف الرحل أدو كما تخوف أسكابرين منيا عرب مقالمي عرب مقالني أو جمان قلبي بيغونو كينغا ماني بيكيني انتا ميكتا كينغا ماني بيكيني كينغني ألا ناليغا على تخوف كاني مغا بو كينغو مانا مبنونديني كينغني أباني قوتي موكالا إذا أراتير نيا kibrenga kiya da wa mektana bas oto qur'ana yanka arabu kansirin su go wadi wa kibrenga kin mahallu shahidinga kiya sawun umar ci kibrenga awaka kama ti aga ahi qasunga sugo qasu digan qasu karakel lazimi de na ken to aga maga أنا جامون دي خراكيل لازم أغانتا هويني لا أغانتا سمون خرا آخر تقول دي يس إنتي عمرو ديوانو نمانيا أكو ديوانو نمانيا أتي جلس لما أونكاني أغا سرونغ يسوغو بيكوني أنا مورو كيني من نينغا تاغا ناغا آخر تقول دي أغا كتابين القرآن ياي أو ريو توينادي kebrenga aga sehemma nango tuini kinyadi alquran yani okem banga alla farin tinya no kem banga ina mani konni arabu kan ngeni arabu kan nen qara ku saburango qur'ana famunu alla farin diga men famunu kebrenga kem tibasiya haratu au nganda sigi na huwa qara himbe kamanga islamiya kiya sawni أجبوا دي تل تفسيري يستمد مما التي أدو فارنتي أدو أراب قصون ديغام
atuni do kenya batte ayan ngure konni alla faran gollon ayan ngure konni arabu qasun diga mun kana ayan ngure konnanda aya begama ayan gama ayan ngure kanda alla farenti amma wure warkendi kenanga wure mundunu arabu non diga qasendi hari gandanya diga me bega ko wati bega tasalli nga wure mundunadi kiya sabuni aw mingo qarang ngana yimo qasendi iqra lagadu iwo kitabun gonu qarana nani kamanulli nani islam woni mamari situ shara misalliya suganu tumiyani wi sugrana bani ya wadi kenda wore kita ara tandume sinenya nanya manya islam yawi alla farili halaga tubi ara tandume sinenya islam wondi kembala ku tempo me ga wasu gube no wutunu imbe ga ranya islaminga nga wali na kunya wutu o karnagen sauda kinya sawra karangana iwolu zuran kinni ko tasu wala Allah kan je pande wolu zuran kinni na karna kiya sabura de iwolu zuran kinni basin dai ngal zuran kinni khana kin khana haram parenni نقدم ذكر المصطفى خير مرسل قبيل حكايات الجهول المضلل او الله فارم بين كوني او كين الله كان هنا الله فارم بيغني كي هون سو سرنga kato blagara samunto kebaren ko kebren inauto blangle ko na kara anta juku konanda angaro himbe serene maganta illa shahama wal karam aw hora on konanda hora on konanda aw yuga on konanda aw yamana on konanda kambali jukuni won wari salama on kumbe kuntenni ngakara yimim pitina kun sere awrina dro aram ganne be ango kentunu awanna hana bira be angana lahay qur'ana wure mundiyendi alla farendi gamen wure mundiyendi بسم الله أولم يروا دياليكم مهينياوا كتهونغا الله غراكنتغا أهو الله تغهم بوهي كنيا غنتا يا تغهو أنيا غننا سغاي أسوكدي بسم الله أنغاني نكين تغهو سراهو أنا يلي ana digaro tayimbange ana digaro nogembange aran gi digaran saga yasrahu akamanan sujuda de Allah taala dengan yang takinga sirahu nuku imma ga yang kandenyo Allah da anya kan takinga sobanga ana sirahu ngari agille do tate nyugo ana rige honne maga nyime ana jidi honne ana de ro tate nyugo maga gilo ko ta so nya kan takinga ibra nya wo kinga de sirahu ngo honsu mo kebida Allah de sirahu ke adange mo ko manan sujudi Allah da akona ma yanka Allah da ange me gane sirahu kamaninga ange sujudu balingo toko ange ma yanka balingo toko ange salim balingo toko sirahu pasanga de maasi kenanya bismillah ولله يسجد ما ke sabuda Allah ti hoso sujudi ni Allah dangani aga kamunde ma arohimbe aga munyende anya hongarinte hongarinte isuyi kallenya na mogobe Allah gara mundu inanya ke mogodi ogu kallem mogonyani ono tangentagu o kunugu ngosenga tandoro ngosenga kitil dara ngosenga tangeno nugo ngosenga gabbe suyi kallenya na mogobe Allah gara munda moga والملائكة ملكا قال يسوى سجودني
malikanunga inti du qorondini baka sujude ke magade idi qoronta ko so inti du qorondini malikanundi malikawo yo kannai kamanga kamane be naqiyenga yi kamundi malikanundi malikawo yo ho dabarni allah gawi amarni tikenga ko adamare muga o kan sujudi allah da فقال الله الله دالي لا تتخذوا إلهين الله دالي نمانيا إكمنا أتكم كما نهلتي أها نقول هلوا يا كما كنا ده إنما هو أنما تيجون كني كمان باني فإياي كبرنا إنك الله باني يعني كأني عادي أغاني تنانيا كمان ده وله ما hosuwa ke kaman bane dangane aga kamundiwa maga wonyendi aswata ga ho amara wa kome honsu وله الدين kebirenga bati yengo ke ya dangane wakati su ambati ne lengao urondio sogoba ngao giliduna gata go taga honum batiye kamundu ngen taga honu asuna ke bane da asu أفتتقون jalli kembiren an ko dugene kanna ke Allah tanai an go dugene kenyana anga kenya ma karen tawnya ke bane ani kan hon abane وما awre ni kindi ma kanu ke tanai aw gilli an gamundi ahinunga ho dambe su aga utan ada an taga honu ya neman none su agire Allah ide kebiren ago ke mogodi an nema gume asago nya mana ho ka maga akosen to gono amara neman kutu ada quran danda de wa ma bikum min ni'matin fa min Allah neman tabaka do bango bangai maga giri Allah ma kero nya shartiya nga ado nya mawsulunga Allah utini wa ma bikum min ni'matin yani ma min ni'matin bikum nema suntagai maga giri Allah Allah utini wa ma bikum awa himbe ga wagai gilli ne mai agri Allah yayi wal manga aywa aga kuna ko nanti awa iki yana kinya wa ma ada honkanya bikum kengo tagai min Allah min ni'mal gilli ne mai aw ina shartiya nga aw ina mawsulunga بسم الله ثم إذا kebring aw kemodi anken aw Allah nema nyananda Allah be ma kutungan ke nganan ka hokkesuya birambe masakum ad-durru مسكم الضر toranganda awa ankun meme an kori mangatu فتجأرون aw lagar qasana katake Allah ya qadi ثم كم بلغا إذا كشف الضر أغاندا تورانغورغي بكاغي أن الجماني أنقل لغر قاسانو دي كنا هلكهي شاء الله تعالى ko sabu rayna fisrin Allah ti honga Allah gara kinkin ya gilli ne mai Allah fara kunu kunda tini lungun ya dunari de ini lungunya wajibi e worni kella garonto da kumunni hilloy
nema Allah na kino suya anda toran kino ya o wa nyagana ona lagaru qasa anda grindi awa jamamu yana hilli honuna kufa arno ka hukuma honuna fisin Allah ada kun kuma nun baga ti fisin Allah an sagonya de anda himbe an baga sira bismillah ويجعلون نسيبا adik wa iwo takinno kunyana ko dangani لا يعلمون i menta tunan di tora wai inta tunan dane gamin na hawai مما borin taqe ina borin taqe mbugo honni o gari warja kebeya ora ko o ko ana tabulillitini na jilliti ana so honda bari ora dabanun kiniya ina borin taqe mbugo o ku so hobe o gara kiniya ina taqe mbugo dababe o gara kiniya هذا لله وهذا لشركائنا بسم الله أتين كنا تعالى ميغراغا ترندي بكا هم غنين آغنيا آغو كين غاران كتنو ويجعلون البنات أو قلي قل برونغا هلا كبانو ولين يغارو نيانا الله دغني نيتني مكة عرب نيتني بنو مدلاجي تم ملكانوني الله ري يغارونغا سبحانه سنة الله دغني kebirenga ona nya ikunyi mese mo kesa ikunya kalleni honga kendi yastahuna i mego himbe munda parce kunta le nyaare munda le nyugo nyalli kunda kendi le nyaare ni Allah kallenga ikun kallen le nyugo bismillah وإذا بشر أحدهم an kana ni iganda ke digame konnanu nyugo nu nyagalindi بالأنثى ti le nyaare ngati yaqen sare ti yagare ظل وجهه aya gallaqen nakira abinne binengani وهو awati lempabege كريم ana kira aha kango butumbuyinga يتوارى abutu mogoburu ana diga mugu من aywa القوم serunga من سوء on ما poburen sabu dangani igara nyangalindi tikenga kebirenga asimine mani ken nogondi Allah hay koni mbagan kutunya koni kim pagati himbe saidan ago isu jukunga nikenga lenyu gombane ina kenya munda inta lenya gare munda akonna gon kinye anga na serebe yaken sar dia gare bane aya ala kemo yilen ada hago butumbu yinga abutu mo buru awra ko bayna ala kan sogiya wala awra gunnendi into bane ya asimine mani na tono ayum suku أيمسكه yalli ina le nyaare ke tori magawa imma kari na to annaka mun adi logontago أم يدس mi na buru se jurandiya na to amma karangarinte asimine ko hille على allati to nyani ساء ما konya hobre يحكمون igo ken kitni de ken kiti buren kampanga anta himbe munda akonna gon kinyanda ke mogodi annati ken alla kallenga antelum kengone Allah nta daramma keni na siren nkiten kini ay mem mogonga mba lenyu gonta Allah maga linya garen ta maga kengone anga danga telengu koni an kunta linya garen munda mogobe agama tuni keni Allah kallenga akinyadi ille nyagare konnago ka kobane ya Allah kango yillene iwra tori bane asimene mani na tori magandi logontaw le nyagare sare ngoni logontaw ni minna ndiga buru nyendi ka simma mo masro ango simmenya yagare be gara sara sanya kheke yugo hew hwari nyagare ni na kama ngara buranga yagni lenyugo be ga landa nyakenga be suka ni rinya garen kari kille yuga wori yagi donc kini hakare ni mi ganga wala himbe kinanga akoyanda mo amani yagare ni lenyugo be ga landa hwali ni rinya garen to ago kenya ni o suka ne yugo on ta sarende kini hakare ngo himbe kina kiasreni
imay le nyagare munda imaya munda le nyagare konna ngo sere sudi jahiliya dun gonun jukunya nandi bismillah مثل السوء adi tali misali bure ken wo yem mundangani iganda to mundini tilangara wundindenga ولله adi المثل kinya hayge e anyi me lahin wolle nyagarenga anna yagi allah hinga alle nyugo bi ango ke mundada anna ti qariti anna gamni ken allah remenga an qatina kariya ke bila ken misali bure afi misali ngo allah dangani على kengani misali kallan kinga وهو allah ta'ala ayani nindananga ayani gemu nindananga kinni mani la ilaha illallah ado ma kutu nyeri be ga wada ga wajibi ne keni misali wurugintenga al qudratu al iradatu al ilm al hayat as sam'u al basar al kalam la ni ngo allah da la muri ngada tuwagu ngada ngarinta ngada mukke ngada ngalle ngada sehe ngada kibira kutay nenni muhalinga allah hakendi ngaken kana allah tananda bori la niyentada la muriyentada tuwaguntada ngarintaguntada mukkentada ngallentada digamuntada bismillah ولا يؤاخذ الله الناس allah ganna gasaru ligana بظلمهم ti kutayenga ما ترك allah mai togondini munyen kamma hari daba bane antanga ndanya bane awalligana angana ya bana awalligana kebile honsu halake honsu ولكن qasa يوخر allah o taga hondugundini katta wakatiya akkonintenga yimme maka kinda kinye nanya amma dunye ngalligana فإذا جاء bira kebe isa iriga saten anda kinye allah ndi dugunini bakai wakati bane anti kandana kamma yimme ka wakati bane ويجعلون ما ikungo hondambini katta allah imme ganta himbe munda ko ganta li kunda de yo kinyana allah wara bane ko sisa intalli nyagare munda itikin allah kallenga inta munda iro serenka ho hankama gondi yokman hokaho allah i hankandi inta munda anni harel logo yokman allah harel logo ani mi ganta himbe munda ma kinya allah e kulla dandi harenta kayni antakkatina andallo gele yungu min ha anyani yungu min ando sere ka hoy igo mon hokko allah e bon allah harel logo bismillah وتصف ألسنة innenu ngomma angutundini awa garenga idan guddiga mun garenye أن لهم الحسنى iko ko mananti qariti husre ngi kunda a kunda me kitana de anken tak mana husre nya allah an wata wonuti arjanna wankenda a ken woni ken garenga de wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna ti har onda meni allah nge kana diga ngiranke himbe gan suronta arjanna aw kinninki e kin wonya khamo ngema allah sagunya dunadi la gara anke nalo arjanna kinni muhali bismillah لا جرم yani aya nyang kamma ka kahirunya kamma me kinata garanti na tampalangi ajongi dengo sergabe nan dawo nan tanu billi futu wono arjanna amma gollenya amma diga minko lanam to ngere أن لهم النار yimbe nyana ikunda وأنهم ikunga مفرطون mufra wala mufuri angal nanga ha مفرطون kebe basa ikunda garan kara anda garan kara manti lemme mo Allah maka anda garan kara manda hukahu Allah anda garan kara manda Allah harel loko andangi hakya mo buru ke sawra yimbingi kunda wono akara mufratuna na raye ke fataha kinni iwo toko yimbendi yani khalidina fiha wasi kahira mo kambanyi kiya anda hille kapanda bari anda farsenen logo
anti lemmengu alla maga kindi wo to ko yimbendi bismillah kuna ja allah لقد أرسلنا abadi ogutungan kinni kata jama gabeya ange mawlamini kane من الشيطان aywa shaytan suram magani kun jama su dangani igolli burunga ida simma husirengeni ida harun kuta فهو adi shaytan ayani besananga dunadi lengi ولهم عذاب yanga ngate wi dangani ken toranten ni langara ana shaytan wala ngen kinga anga tokido shaytan bane kibrenga shaytan nyang walinga angkana nya walinga ko Allah ko masru i walini Allah yi Allah ka walini ya bismillah ما أنزلنا الكتاب Allah joma qur'ana kitabin yang kandi anke mawla min kamma لتبين الذين ma annahu nyabangandi serunda اختلفوا igran me songi awakendi gilli dinan pinunga وهدى ada qur'an ni kandanye aro hinne nyani seru dangani yuminuna kunga utungondini والله aja Allah taala أنزل معا ayang kandi jiya bakata bullendi أحيا الأرض ara munyen ngarindi tikenjiya munyen kawa halle إن الآية kay gabewo munyen ngarindendo jinyan kandende seru dangani yasmauna igwa mukunan tagasi وإن العبرة tagasi ya qorewo an kundangani kara holle mun kadi an anda kempa sugo jage na nyugome a mo yugo ahin su tagasi نسقيكم ay woni mani wan kum minini مما gilli honga في بطون kenga baka inogonni من بين فرث abaka minna aw baka yesen nagandini ودم ado horennaga لبنا manim bakano kati nyani خالصا a kulle nyani yesen timentai hore nyagentai aha kendi kaba koyde kati na bugu hongarndenga angana hongarnden no ko be kara hore nyambaka angana no gon kara aye se nyambaka yesen mani ya kusen no go nyaga be gono anta daban karana bada angura bu khatin kama o ko na khatin kina gai akulle kulle hore nyagentai dumbuye ye sentimentai ini kama ko de rasulullah atonne lingi minnanunda anda mu gusre hina ti khatim balin kannendi an honsu mu kuma kembane khatim balin kannendi anta kemu aw suga andi ga mane ti wat ndenga khatim balin kannendi taana kasangelli wara mu go suwedi wat ndenga khatim balin kannendi ay taana kasangelli oui ini ga hekore asib Allah ta hunu angana ho tan pakarenga tan simmainga anna Allah lani yentuna dia nandi ko ni ke kamana rawo bismillah ومن ثمرات النخيل أو قل أكبكون غريب يعني متعلق بمحذوف يعني أواغا من الني بكا تمرون يترمين قدي أو والأعناب عنب يترمين دي تتخذون سكرا أغانا أيوة هوليني أغانا كنت تجدي منه بكا تمرون يترمين دي أو عنب يترمين دي ورزقا أغانا ورجاي كبوغادي حسنا himbe sirengani sakar ken himbe go siren pakaren diga dini arzuko hasan ken adabari mo be ganta honya na sirenga ken ngani kaba koyde yitire mu agana min humbugadi ana ken hakka yugo angana amina nam pakaren bonondi dabari mo go wadi a ken diga tenganda ini makan sorani Allah haygara koncinja te nemanundi parce que amina nan nyon gillu ngeni abaka Allah funti honu nyadi kirani ama harami ga harami ga atogo mani warizqan hasanan yitreme suga ono arogena koncinga nan dawngena koncinga ken daji ge empara mundini awngena hotana himbe ga hitikenga
parce que degré ñawno soro mo ñawno ar sonki mo anda kiye ke sonki mo ya kem pakati nga anga na mini am pakare bonon ni mais katabla kiye ke nga anga mini o mini ho mini akon ci mangono oy meseru nan kaso yo yage nyanay yo tumbe nyanay yo nyeni ko nyanay awa yitire ngabe wo magayri yo nyanay nga soro mogo hakka yuguna ndak ni genga anam pakare bonon ni kim pata akhirati qonji ama ki genga amin nendi gandeni alla ne man yugo kila kenta maro ni ga yen kabana anta tumbe ni ga yen kabana anta yage ni ga yen kabana na ya mak ni hakka bi anga na mina ga pakare bonon ni ay kenta kabana yo iwa ngana dulunga na ko sabaray ay honso na dulunga min ho to kono sikwara mo ganeni sharabu ngono khalli ngono ado khamur ko soro nyane on ko sagara dabari na mini kata blaga bono wala ken sharab ona saw mo be awu chena to ama bono wala ganta am pakare bon ne kana hanto kon khalli bira be anda kinya ga am pakare bono ni ken khamur mo aro kata sayno aranda kata sayno ken to on ta khamur kibra khall aganta seres korandini aw minni min hon gana aganta skorna aw minni ngana ya khamur ngoni bana nyime jimmambo angana litir nu sikki wuta di misalia na wara yimben kama na soro ma litir bane ke go grenger ne bakay ken to on khall mar ken ta motin khali horo sino hiliana mi anga na soro ma hillon suka bugay na to bane ken ko kellaw kawana ken gano kawana Allah wa bosini bombonu kuni kenye anwa bosini anga saunu anga kufu na garo indi aw kawana ho anga na atan skani nga bugay bane wondi kenda takhallala sunu gonta ya dolle awurni Allah wa saunu na to anta bonno hane e wakati ya honu mo gabono kitendi lemburu ndo mangoro ndo wakala Allah wa jimbun na kemo godi awdal na kitendi hongu kawana awdalana anwa anyana khallin khane awdalana bismillah kayfi gameo komponu ni seru dangani kungo hakrene Allah da kukino ya ni dabari mo gonko ya wonna hene tay onne mana tay e dabasu nyani mato kan amo angana honya doro tamati na ya doronga oken dabasu boken ka hano katongro gumu nganyana ina bugu mu nganyana pomo gunyi mi wanyana an to ko mina jillari na katondi de me na trebelondi de me akati ke to wundi kenda atadibis boken ka hano hondi an honya na kunu ngai na saw keso digante ni ke ho wonda honya na konciya Allah wa minni Allah wa katondi ni Allah wa trebelondi ni aw qilli koncin ko ni brake be aganda nya angana mini am pakare ndigani kemba na akili konji bismillah wa awha rabbuka awgili Allah ka bakununga mbira kebe ande gamunde aywa ari ka bako gabu koni ni la ni gabu koni ni hikima gabu koni
qatim bugundi yesendi awanna gamundi awa horen naga aro yesen naga aywa na lungondi hom bugundi itire mundi bo kusni kabako ngi ebirenga awonni kabako tana koda tullen kadi yage mbugundi tullendi saharengeni yage nga tulle daballahun tanne kabako ngabe ngadi akibare akisa taron wadalla na ga mamemgo Allah la ne yana ala bayana wanda khoroye bismillah wa ha rabbuka ya rasulullah an kamanda tuindindinya katta tullenga na tuindindi arabu kanne wahayinga nakoni malika nangir Allah katta komenga arabu kanne ko kili wahay kinya na harun da aru anbinyum kuyi honga aram kan da kili wahay akusa ga yankin no gondi aram kan ni akili wahay wahay nganda ko islamin kan ni zon o simmene malika nangir Allah katta komenga o ken aslamin kan ni mi aram kan ni an kuyi honga o hon kusa ga yankan no gondi o kebra keso kili aram kan ni wahay Allah wahayi kata tullenga malika ni gomari akarati Allah tide ay awrina ra tuindi Allah gana kome tuindi himbe aram kannendi Allah wotini Allah da ke wahayi nya katinga ngangna kon islam ni go gala tanda hara on kri ay arkan daban en Allah tuindi kata tullenga bismillah ati idangani kuyani mufassira wala masdariya ittakhadhi ati tulle angin nan tigitinni awa kompunga iyon nanya gidin kompunga wala yitin kompunga wala kompu benuga yugo kinyana mununga Allah na tullen tuindi himbe nunga worno gidin kummendi kungi dura minu gorno itinga mendi kungi dura minu gorno munu ngendi horni dura Allah na isutu indi iro ranga munu ngen tulle ndarno gamendi abadan gamen kalle ndarno kumendi abada munu ngen kalle ngoni ara gubu ne wari kamunda hornadi ara boati ne wari kamunda hornadi tulle sun dabana be suri iro rani Allah da be su tuindi ikallenga aw gilla kabakonga tullen tarno tulle munu ngedi nandi tullen so mbana ngani himbe kata ngorno ke munu ngedi ay ango groupe bedi aga jamang ngono aga kanan ke ngono ago yamar nta yamarenga ago tenta hatenga be surono i mi munu ngedi parce que Allah di itu indai bismillah da aganda kompen kita wakati kebe besu gari kompendi Allah di tuindi kebe nga yige kulli samarade honsu na hanyiga honsu hosre anna yiga itre mensu fasluki kempalle annallo subla rabbi an kaman killundi nambira dum mundu awa killun wa khajinanda tulle no kudige en takotonada tulle ta tunnu ay nanti madoru ango noko tulen sago ngani himbe anda ma kine bane anga wali worni noko kino kullatu anta lata da ngana diga doru ngotunu anta tun arabu ngotalen katun dai atunu bala wonni ade hulani anta samma anta tunu gunne na ko tulle hulanu ahda minan namul minan nahl arabu ngotuni tara digante anda kambi yitingite be kamundi ta sagande kana kambi gen kamundi anda budo himbe wure asagande kana aw bakado ken wure arabu no ken konni ikum pinu hili tulle ar kodoro
inta tun gunendi parce que Allah ti iwa killun ka janada Allah to mo akoto mo kama ko kore kebrenga aw honsu igana nanta na keiga kin anta keiga na ana keiga na kewa kalli kewa nyana kun ai aw honsu igana honsu ko wonta honya tulenga yigande adu gunnendi daba turu yigande ane hongarde su aw taawunuki anta taawunuki aw ke munda anta ke munda ay tulle himbe nde no wakati be aw taawunuki so bana ma fuge be nde no wakati be aw ke nyigana fuge be nde no wakati be aw ke nyigana bismillah يخرج شراب adi kebirenga angana kompen kita na nyige ke yiga modi min honabu من بطونها ana min hobugundi inno gonundi kengani yagenga مختلف ألوانه ayagu ki yagun tabana yage binne ngono honne temma ngono ho kulle ngono ho dumbe ngono yagun tabana na sabunya kengani kabako nyugay tulle bani nyawa sagundi ni yagun tabana man sauda honnati yiga honya bateni honnati wakati nya bateni mala kulli hal kayin gonani kayin bismillah فيه شفاء adi sahare ngoy awa yage kedi awa serunda kagani kabako nyugay alla ne mangini yage nga akta mo gompa yamani ke daballahunte yage nga bengani mo be dunadi ho honda bunni maganda tulle gawe be go yagendi ada mare men go yage mbuni mo be ni wasan kitadi ke holla hunde na bundi wa bu mo wonni ke ya sawuni ada mare mo tulle marna sisa wa ngun ngin dabarni a horonadi wa marna to ngun ngin kalle ngeni kum men kalle ndarno adi gam men kalle ndarno adi aw gelle tullen kabakon Allah ya gari kompe be ko ni a kabakon kompe tullen ga wonon ko an wani ni afan fangeke wala kina kompe ga ko himbe dabarni mbal aw ngunu ngi no o gamme ngi no aw kumme ngi no maro halle a himbe dabarna no wonde kina kompe ga wona de kena ti fanfange an wani ni bote ga wai asunu sile ku tumi ay abotensu wa sunyoro angana kenche an wangina sunyoro nan de keselekin darake keselekin qorake anta ken Allah wa fanfang ngana imenda hume wa fanfang nga anta no kuduro walladi abotenga logo mo awa dabar ni mo be no kuduro nan dikin no kunne to halle ay kenta walladi aga daro mo awa dabar ni mo be kin no kunne to halle nda walladi kini kaba ko khori ni sebe ga nango mo so agontu an hikka hintu anya mo na engineering iganda tren ko yanga kyani ngema asu dabari annanya kompinga Allah to hankor nasu ban no kuno kitanadi andar ban sorno mo kenta tulen kompedi inta darame inta hume wa trebe ga wa ma kinga ngunungen no nga kumen no nga awa dabar na gimdai net kini kai hore taganden to agondi kini kai hore wa tullen jama sugono kana ngeni go wiya andi wara laqabe iwalle kenye aw gilla ka bako ngo allari tuindi ngunu ke no anta ko ngunu nge kundu ngade ay lagata ganu ngunu kunga korosini diganan saganu ngunu himenu go gollina no goni na komben dabar kungono himenu go lemme saguni ni kungono himenu go ara kantere be sudi golle ni gollen takan dingen na nyama be sudi khalle anta ko mi ti wono kundu
angana ngunge bane wardoron a kuma nyawo urwa yom bane yai a complet atemante ngunge bane su Allah hini kaba koni yagi Allah to dati sahrin yin sirunda fihi shifa'un linnas sahari ngadi sirunda na'am aduro watisu ago sentini ti murayni aro qawini yagin ba no kenso nga watisu ga aga joppe ti kawenye walma tawenye yagin do hotnaro kapame aw ken sandiri bal yagin mi tabi andi ratbun harun ko qaynyani ngatayni alla timballe jaranden to agun fannindi killanta watte sandine watte be ga joppeti tawendo kawenga nga alla ga tawa sandina wa sandini parce que honni unsur na ta wono ho mulle ho qay ho tay ho kante da wato wate akoni laslinga ni ho mulle ndo ho qay ni yagi on ken sani na aba ni haranga ma ho kay nga wate su laslinga ni tawyendo kaway ni bo kebrenga ken woni yagi nga sani ni me anga nara hotana ka ho me aw ken tara tawni ni aw kana tara tawni ken qaidan allati sahari ngadi sirunda Allah farinya ma kutuna watun tonda ke sabura Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akin kani sahaba nundi kare kare yama ammalin tengoti Allah farim battenga akin kana khalil genga Allah farim ngoni gatiwa ayanyime kutungo dangini mo gabe ya akin kana ngido kumbate mo sire aken ga yagen bi ai angati ho wanga ati yage hari tugo aw yage lone ken no ko yiti aw yage lone yagunu aw sollelo nar na kati yagenga awa kinanga serebenda karakana awa konanda humbune aw yage ndarne honsu ati allati sare ngari wa alla farinya konno da kana aka ga wagina tikin Allah ti do ken fare tibe asu sahana awasu sahani ken ko ni men sirenga na yagi aw yagi ndabari na nyanga te saharenga ti Allah farenti na yati kentiya awasu sahani asu بسم الله كيف قبيو كو كومبونوني سرو دangane يتفكرون كونغو تقسني الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول يا كاتي الله فراتي نجي ماري منو كاندي أنو نيامورو أبراسكي الله فارنتا دا ديغا ياغين كيني adiga yagin kine asagir na Allah farenda yagin kine aranyango ni dada ya asi diga yagin kine adiga kine asagir na Allah fare ay keda kale nyango dinan tasu tanatandi ati diga yagin kine adiga kine nalli aja Allah fare ay keda koni ha anta skime Allah farenda da ati Allah ra tungo de amare menga ginya matungo ni
yani Allah ti sirun saharenga di ken to ngade agama mare men sahandi ama kenya sahandi embal saharengande kem palle aga diga yagen kine ti Allah faren tinna kine ti Allah tongono ara yagen kine bane an onsigi odes ade hongo hon sahandi nda nya tawani masa na tahillu masa na tasuka masa kemure tasre to akine mani watem bito comme ça c'est a kusaga boti ay kempe sare ndiga nan saga ngena wotenyi mana kanna kannun qotu ngonu mu yo Allah faren kontrondi e wotini ti yage ngo anno ngurundini Allah faren kana konni no ngurundina kam mo tane yage mini ta anta jarandetu no urunte no ngati no urenga anta no ursaren ko ngin kamanenda ta anta jarandetu e ikunya mafamu ikunya ntatu ikum jarandanu maga no wuru yenni mo gonu hiliyay no mbara mo gonu hiliyani bane ni nogon paga yigandi ngani nyami medi an nogon konti kapame akama nogon balla bo keni bane sabunga bo sikanda di ke kamanen koni anna hwa kinai himbe ga wa nogon wurunu ni dadai ba himbe ga wa nogon di ganta bana nogon barakeni anna hwa kinai himbe ga wa de man no ke wurri dadai asuna bugo ran Allah hiya basa na to an no gara ga mabugo antala hiya kibrenga digame ki otuni wate kini kiyai yo ke wate ni kini ara sorba me kama non garta himenuri anya anta ita hana ta illa ta siga ta nagata ala wa mala ya yu woni medi tawta ho kapai tawta wonya ngono kibrenga yu ke no aga bara asabunya no nya mintenyanyi بسم الله والله يا الله تعالى خلقكم الله تغني عنكم ثم يتوفاكم كم بالي أواغ سكالي ومنكم من أيوة تغني أدو كالي كنا يقولي ngahonu wankun di يرد aw kun sagandini إلى أرض العمر kata negawani wu mpoma yang kantenga akinwa لا gadi يعلم شيئا kenni maniya wu gumentari harbane tukari بعد علم atwa umpalle aw ke dabarni إن الله Allah taala عليم tuwana nyani قدير awa Allah ni yana nyani ada taga awa kalli ngandaw ke nogondi aw hono qasondi ni qasondi magari hakren kari angu yana ko milibna tuguna ani an himbe nutu antari tu qari ikrimatu ti sirebe ganda qur'ana qara kin kamanen tanyana kundu hakre kalle nanyun ko lankara antanyana kundu wum ko mo yang kante e lalimun di adamare min sara nun nagatiani e sara hana kinni qoro yendo jidi yam pakati kenga jopana wum panangunga kata serem blaga kinye sino tanji ki ado sino sikia wa kinni honnan kaya mun kampanga ado sembe kote kempalle wunta gura hilandi ngorni kiodni kenda sikem pake na wutu tanji kero sino siki kata tanagate sine keni sembe mpanke awa keni sembe kampanga ado hakre timma yang kampa kempalle tagura sikandi ngorni keni hadagunga kenga jopana tanagate kata tandume nga na seren to ko kya no gondi sa na wutu tanagate kata tandume adamare mi to ke no gondi aywa ho to ko bakanga ka mu gunten hina
kem balle anga kinye tagandi nanga tandinga wotu ne kenda ti krisa kum pakati aro kennen pakati kinga jopana tandu me kata alla blagara kata alla gara wubirangar jagendi na wudu tandu me ngoni digana na ho bakanga ango bakasera kaso ngunyana aro kare ngunyana alla farinda tangay mundi nya wumpo ma yang kantenga alla farindi alla nganya gana annin kisindi bakhila unga annin kisindi wantonta unga annin kisindi wumpo ma yang kantenga annin kisindi qabru nyanga katenga annin kisindi ngarinta undo kallen jarabiyenga wumpo ma yang kantenga ni yung annagamundi sire alla ranya krisi anta alla ntakan kiyana serenta ngure himbe ga wo ekipinanga sinunda nantanga quranda nantanga ladunda nantanga kene wumpo mayangante alla farande arni gisindikin anyi miranda harba ne sornandura sire kanta ma himbe ga sornanda kembure ni alla farenti arnik sindikin tuwa jangan da qur'ana karantanya na kinga nda karabane hede ay amlan bi nan gollitai wala ngama golli qur'ana yi ken kamane nyun kola kayana bon dabbe suya to anan kaw kem wodi to anabe ga golliti to aguma akayon kolanta karne akana gama gollitai kunyun gola kayana bon dabbe su kallinga anga gollita anto agunga adan qur'ana nga na ni ho kapangunga kwan kapanto agunga Allah to agunga am pakarenga o ya ga kinga mobe kinya sabuni Allah to ana quru illa garu go diga mu be konni kinyan tintinta kinyan barkanta dinanta iwum panango go de am be konniya parce que ni to qorono ito ko wunu ito ko kasono idiga mu surno dada ya ido Allah tinto dada ya hakaran qoron dada ya to agunga bono dada ya ngamma kebe gani awa mobane ke ya ki munyana kahirinu nga aw nyana ka kubenu hammi gamay Allah bidi inyon kilumuta intasiki kenkane kebirenga kinya to anay sawo anya qur'ana gumeyo anyon kulangu karne de ula serendi wu hakatu anga tamu nanyon kulanang kare to qur'an Allah batide anyon kulanta karne anga na wu hakasu kita huanka pampa kare ngadade Allah ganda ho kono da awasaren kono da na ho ko da awasaren kono da bismillah wallahu adi Allah taala faddala ba'dakum ara ngun yugono hasanunni awa yugonunga warjagandi faman ladina warjage tuwaun warjage naburen warjage sahan warjage hankan warjage jihidi onta bana surungo menyini hoya Allah do hasume yadi ana gaben kini hoyi na neundada Allah tukunu angen do sumbana osumbana anda gare me baka bismillah faman ladina atiyum manya igarakum pasangundi igai warjagun sagandini hokamma ikitungara kemarade elkimunyana annanti ikum marandanu idi marahonun sumbana imarahondi anda kingarina Allah langem pasangundi warjagendi anda muwina hankamando anda kamani jamane no lemuti sumbana anda kingarina anke ni patronga anguli yanu binunga wamma anke ndo kunsumbana na burendi an sugunda njagunda an parumbe ga amma anke ndo kunsumbana anna burendi an komunga amma anke ndi kamal ko anke ndo kunsumbana la kin Allah ro hasumi
kin Allah am paso suka monte ngabe garo sutaga e okudo Allah mbana khamo aw gemi hakare ndi khamo una komen nyugo nyakoy Allah na batu komi Allah anda himbe nya halale nga hari Allah ga nanya harami onti yaho anda himbe haramuni na Allah ra digandi onti yaho donc hakare nganta bane ke hakare nganta so ne mo be anda am palla ngingo ngena bane anyi me hondi de kem pakare bane kan ka bana bunundi ko mundo Allah agan tak bana nya bane hodi kin misali ni be sura yaw awtuni du kama kin hakare misali ni kan ka gomina no ay me gawtun himbe ga yinke ma yere ndin karun kon sumbana di ay ken tanu wo isoti ni onan kenya marande di dan ken katin kammo ti Allah taga honu go Allah mbana war ma kenni Allah ya suni diga mbani ka so ke himbe ga tali i meda yo kinya na Allah da bismillah yalli kunna karnin yawa ti Allah ne manuma imma kinya wallahu Allah ta'ala araka gunya ar yagillemunya an kunyugo dangani ay menu yugani anya kenna nyimiyai parce que yagarem polam bugu yugondi kata yagarem lago sarne yugondo yarunga kebrenga kinna makarliti na hineliti anga ndatu nandi anya kem polam bugandi hinalengi kane o kebrenga kinni na o krik kata hinne mo bismillah kem palle Allah ralle nyugun taga an kun dangani awagilli ga yimenu alle me anya kenna sare tille nyugui wa hafadatan aro kidimandan awr mani lemme Allah haga da kin yakhirati kidimandan e kawo kinyene mo wodi wucinne ka gume mallanda hoy qari habillanda hoy qari ay wa habu mo bakana ndiga golli ngal lenyugo ku konto ko yaren qasan yu qasan wure ni qirima kismaruku kisabra Allah de khirati hafadat khidimandan kinni nemay de andanya kembane Allah honsu ana lemu gina gai aga nari konto kulle mora gollenga kulle mure mungo to ka gawre na ga khidima kina ada war men bana da mbay dabanu anzere alle men zere aso aga dura ago me turkini ago me jobini be so amuni ni meda anganda hon sanke aga so me katana bakay be so timbane lemmen damundu katiya kisman damundu katiya kini nema khore bismillah alla dangu ngarjanga ti hosinunga akun cemma amini homma ki haske so halangun tongondini ti bataranyi bori me batarawo alla tana alla bera kisunyanda kisu halanna hotana koni wahum ati awahilla kapanunga iwa fisringa lawnu ti alla nema ngade kunu nema gabuisa anke makutu alla da har santi alla tana anta khabana kenya de bismillah illa kapanu hum batunu kengani alla tanai yatu kemponda warjare marana ibatanunda na qiribaka kamunni mana sinu ni baka munyendi harbane nda taga ho maga na kini taga ho baka kamundi harban da taga ho maga na kini taga ho na bugundi munyendi wala yastati'una wa iranta yimika ho gonta maga kanga mikana anga hayni ngana kata iranti maga iranta bismillah kebrenga kamanga talinum bangandi Allah ta'ala da menta Allah ya kamati Allah menta Allah Allah ta'ala Allah watu mentiya ngangu mbego ke konni an kunta kentu kena ga konni
anda ma mana tunne amaniya anya oh ya anda go ni sa aya guni